Nani wamundi nenda ukwelesia Mavityo twikaa mbesa na twaile kusiya no kana maende maike kwendea na kwingiba kwa okubeto ndino andateka ombodo twibika baye nusu tuzongetu ni ati kindu chambe ando ingine wisete do wasino tite budget yani uko keluga indukane na no budget itoka manyai mutu wangi mayubikete silingi ya na miongo na kenda bwe wendete akili yaku kiligoni chaku wisi mutu wangi mana balawa chile silingi miongo kenda na nyanya. Hello niwe tata kwikalambe ukaandika kila kindu nenda mutu wangi nienda musele nienda kila kindu chonde within dukane ota upe mundu omundi utesi budget yake ya mwi yitha iliata ukeka kwangeleka ni rent webangilie 10 enda wose stima webangilia maana ile kwa mwi kiwo wetumia cha silingi maana muonza yani pe mundu teka masabu yasiwesi ni mwiso wa mwi no rent ndega masabu mali ule wesa wa nyumba kwake kana we kwake mwene kana sindu sia mali ilovo wa ni sia mbesa sia nata ni wetata idha ubajeti toka manyai utumi wako wa mbesa kwa mwi ni mbesa sia nona ningili miongo 5 na 6 ukwati wako ningili miongo 4 na 3 ndonya ikata noka nani aneta budgetini nongina utheiye yuba kwa kulea kwitha tena budget nkukutuma aingi mekala maisha kwibinyeya alibango kangwele singu yati kuigno kana kwikala na your spending habits ometumelea kuya mbese lona atumia ibindelo nekala unaina musala mwingi no wo kwikala maisha suno mo kwikala no mo kwenda wikale no mundio endo na kwata kila mwi pesa silingi limiongo monza yuwe ukoka kwata silingi miongo 3 have na difference ya ngili 10 siaoleka tikuongeleka kune kwa siata ola utumi waku ya mbesa enda nukomboete nyumba swani ya yulu wa kuthea wea ni nyumba ya kiwango kila wikala twati yati enda wikala nyumba ya ukombwa enda wikia masabu nesa mwithikisa nondo ingi maito tibalu kilaba uyu kwa kukombwa nyumba enda wiba musala wa ngili 10 kwangeleka nyumba waile idha nyumba yaku uyikala ya 25% waile idha uyikala nyumba ya ngililia manata na nyumba ani bo kwikala okakulya yue na kwa maisha alanika enda weba musala wa ngili miongweli waile idha uyikala nyumba ya ngili 5 enda weba musala wa ngili miongo 3 waile idha uyikala nyumba ya ngili mwanza kama sabu onesa mbola nika no manye waile idho yikala maisha mbesa sianata nondo ila wekala nyumba yikiwango kiulu kimbesa na ingine wesitu that yendo protect isietwa yu andu membona ata ninekala nyumba nene yu langu dhamia niende single room langu dhamia nika bed sitter na kwa ninekala 3 bedroom watanichukuliaje jameni maisha ni yako ndikuya upangwingwi maisha ni yako na ni wewe utajipanga na maisha asumaku no kwatu lakini wewe tukesese anu ukesa hivi ya mundu akekala iwa kaze kino msembi anekala nyumba nene na yu athamia kanini tafadhali that is my life as much as ningo kwa mananga amukana niko sawa please ekana na mundu ndo mutedia pintia na kila kingi cha gadatu ni kudhowa sindu utena batasio stuff you don't need kuspend on sindu utekwenda itesia lazima ani kwitha woni engania kiye kiatu cha ngilitha ndatu amanata anwambie siki ya wanando hiyo na cha milioni chiki ya wewe woni engania kia ngwa ya ngili ngwele na muonza actually anane engania ngili ngwe 3 ndukane atungi wasilingi umwe ngwa ya ngili ngwele na kenda amana kenda miongo kenda da kenda no ndulo atatungi wa sweet atungi wasilingi umwe na monu atatete ikiangwe siwezi kindo msemini kwa suti yesu yonde ese ando ingi na itu tiundu tumbwa hii suti unaona nimebandika suti umunde hii suti unaona amevaa hii nimevaa ni 1000 kadhaa tafadhali ndukati ndio itabia ndodho wake la wiki itaka na kilodho yewe tha ingine kufilisha mundu not na either we so innocent utena ndungi utena I mean utena any ill motive lakini mundu wa mutabia ndini ekala ikulia
lakini kweli nganiona andamugio ani ono ani filishe ndwa ile kundi utumia mbesa sienduni ila sia lazima enani kinuto na kuikala utena cho si lazima ununue muno bakwangwa de batumite aingi megala maisha madhi na nundwe wiswania kuthiuka thowengwa expensive paki komba na kungwa sibo isilingwa sibo ndo naitho yasi anga yui ni kia mutumba kwani mutumba atekia wanandu listen subia uni nikukesa ukethia maisha sio kwenda ikala maemie piu ikala maisha mautawa na kila kingi ni kulea kumaintain kana kulea kuati ya goals yaku kulea kwithia na mubango kulea kwithia na ubangite kuikata sindu ila siapata na siethe siambe na kingi ni pakwa sindu siapata ni iyamitala myailu ya utumi wa mbesa siaku iyamitala myailu ya utumi wa mbesa siaku kitumi nundu wekala utumia mbesa nundu sio nsyobo vane vala balikaula msebo wa mundu yu kaiwasi pesa ni zangu maisha ni yangu mimi ndio natafuta wacha niitumie vile nataka ngoja thele sasa ila pesa kuyabio ni wongo ambio thina siandu yue ndina lewe yue ndina weka sisi ya nyomba guno wete sienu ndina sianu thukubathi si vibaya kukala maisha expensive si vibaya lakini jameni enda wiki ito kustrain kana we kale maisha asu theyamwa nina kwisuba theya we ani nyingwende ya usio mwithukisi na kila kingine kuignore higher income opportunities ini sieva kwithia wina side hustle kindu chabata ala tuandikitwa kaiva yani witha awese kila mwezo wa mwindu leo licha musala iyo ni sure bet kabisa we sure pure mwezo wa mwindu leo licha musala wako swania na kuiye kuandikwa na kubutwa ni mabadha na maitia na medha hapa kwa hapa umwe ikinukonge akalika na umundio boss akakuya hai wenda kwa mbela umundio kindu amuseminge wane Athiani umala nienda kwa mbela ba ikola sie kulotaju umundio la mwindio kuandikita kakuya unendo koke weyane kana kuma oyusa 5 na nusu ndukabukume ya waku nitweania wenda kwa mbela ba yuwa ingi buma kwata wa stress yukasi ayi tu besa yu ukathi kilabu ukanywa no ikomabu kuicha uyiga kwanya nandaka nondo wa stress wadi ambia bandu tese lakini na wethi awena ka side so bandu imagine ko kutedi sone yulo akwiki akavia sala lakini bako akwiki ya sala tafadhali ndukatumie masa mambos nondo ingi nito ya masa mabos nina bandu zembete no sawo sembete lakini mwa masa mabos masobiwe masa mabos mekat masobiwe opportunities ya kukwende siadambe enano ubagain yuluwa musala wako paja wiyani kwa bagain endano odi ukakulya mbosi kamusala kani na kanyivie na tioteka la na mbosi mwana oteka na mabosi by the wundi si tukesi hapo kumimenyi mwisasi ya na nimesema bosi yengi maili media na mutuo wai muthuko mioka make request ya kuongela musala uyambi yo mutrete nanga no mubuta ina yambi yo mbandi atupite tutwe batu ipo siku na ibiti yingi ida kukoba mbesa especially ila utena guarantee ya kana no kuitunga mwaenda byo ni wisi mbesa itisi ya emergency ya ukwata kana kuwasindu ila si avata pani weta leu cha kwibwika kushughulikia maundu ala malazima maishani cha kwibwika na nyao kwiba rent akindu ke water ubingi wa rent akina ndwina leu likanya yuisu na isiana na shoni ubingi wa nyumba mwabingi wa nyumba siana ningwe skulu isiana ina leu ni ndembuki yani madhina suithia wa masiyuka kula ngai lakini ayuko kethia mundu bae na stress yae ni na yato ile ni ndao tho wachaka tatu ni ndao kuya kutoa siana si ndao uthi kuna yani imwe no stare ni ndao bindu angali no ni wane kale iyo mundu akwezite kunoja ku stress as much as no yano kapuna ambaye kana maundu amwe ambao shughulikia sinleza lakini wana ukethia mundu okilo wakasia ye kani ngoseloni wiyane kani ngoseloni vengi na wosa itina sia mina ondela sia bike binda yako hivyo kwambia kula sia ile kweli ula milioni no sia kweli neka nyagu atakikendwa msembi
Ukethia piu weka masabu ndwe sembesa isuba la wabi weta makai ukaitwesania ukaitukithania kileti muka yana si athela maya asua la weka lana muka isania mbesa siaku ndukamona lakini kwiva ukaiva wiweka ku yune bicho jingi aingi twikaa na kingi ni kwithia tutena emergency fund muno emergency ikotha ulika nundu waku wa emergency muno yithia jijo mabina maingwa na ukethia emergency niyo undu ithia mundu atetelete kana no wasie mituki omundi ukawa kana ukawasia we undu twana kwiyobosia pani boni nene ya yuluwai National Hospital Insurance Fund NHIF imagine be mundu wiliu nawe ndahama na 5 kwa mwi akaithia NHIF lakini yeso wamuka wachokethia wongilio groupuni yangania no waiye chao kutabika bakometekenata na mbilo nibikie ngilime ngwali ne itatu naku ndi asiane nini na ndi asiane mbinge mundu nyikwa akambesa iswe mbinge na be mundu ngi kwake tuni tubesa tunini lakini ati no imagine we vede slingi ngilitha ndatu kwa mwaka muima neka kungamia kile kintu ndi vitu ni NHIF lakini ngiti twakuteja mwithu kesi swane yuluwa kosa insurance enda we na utonyi wako iba insurance medical cover kwandu wandu mako in case ukawasi ukethia ne yakwitikambu akila kingi ni kusave kuyambesa na kuinvest ainge maitu byo umundi unga ukulya we mutu wa ikumela wambe iyo uthukuma wina myaka ya 10 wikete hata ndi hata toko so media no sawa kisomo ni investment nzio byo lakini ni wakie ya wina muthanga wa kwibandu wathoye wina yembe obandite nundu wasiana sindu imwe it's a matter of common sense ukamanya ati no retire kino msembi umundi ona akausisi ono myaka yako endwaite ndio na ile ikalawe yani muno nikilio retire no mundi lo kwenu kabaya kwa kilungu nina kitunda kitona iwanisia na siakwa nina mutindo nyo yikala ungunga asia babe na kaseve kasio ndikwa asesu aje akaniye munoi wikite ata in case iloka because okay so bikebinda yako retire ukathi kwetethia ata pe ndo retire umundi ukedia mundu silo wathukuma aina mbesa pio lakini retire ndaka natia na maundu maingi no sawa ni wasomethasia lakini ndaka onethe we yakwa kasomba musonge na ukalumu yani mundu usunde kabisa nde undu waika no nyumbela wakite ekibisi miaka 40 uithukuma wekiata kumya matubali kubibya matubali asu kwa kanyumba ekajino ni simiti wambata by the way ni the wambati uma 550 kulatu na 550 yutu 720 wambati muno una asiata swane ayulwa kuinvest na kila kingi kituma ainge tubetia utumeine wa mbesa ni kuya bills ikongeleka yes rent we very faithful kweba avoko mwe very faithful kweba ukakwa stima na kiwu yuba unibo ingi maitutu emelwa stima na kiwu na loan wosie loan yeno ni wa default kwa miyele bado no yende na kuongela commission number 2 stima wile kweba moi wambe ti moi wa thandatu isuni miyana 5 utaivia na yeza hata wabile ya stima isu ya hapana hii ni kama si yangu yangili miongo eli no busi kiwu kiyoka changili 10 isuni ngili miongo 3 na chenzi ngili miongo 4 na waka usisio kwa ati waku ndutoboa kwa si mtu anitalipa tu ntalipa tu kuwekana na bills ikapile nikungi kutumete aingi tubinyeka nibicho jingi aingi twika kondu sisi amondasyo ndemithikise manyane kiba bala ulikete mbokea na muno lilikana ati enda wina biasala wina wo subia enda wina wo with the one kana we yandikete subia inde Athiani plan B ya mumandele waidoi Athiani plan B ya manda plan C as much as wina plan A pe mundu ibando tena plan A tena plan B yani yo butu tiyo kana plan C dio bika plan Z no kumela neta wa kindo wa musembi sa 5 ndataka mengo 3 na mwanza